ардақты қонақтар, бар болыңыздар, ардақты біздің сүйікті меймандар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие гости. Добро пожаловать на самое яркое и незабываемое торжество. Сегодня проводы невесты, друзья. В честь такого праздника аплодисменты. Жұлдыздың қолы сұрап келген киім деп сұрау болып отса, сіздер ардақты қонақтар андамесе таусуалыңыздар. Хан болуға жарашқан, анын аты Нурлан. Нурлан мырзаны жеңелердің қоштауысына шақырып алуға рұқсат етіңіздер. Под ваши несмолкаемые аплодисменты приглашаем Нурлана, главного виновника торжества. Андыресе ардақты қонақтар, дүркіреген қолшалармен таусуалыңыздар. Бүгінгі ең сұлу айым бұл әлбетте Жұлдыз. Очень много. Да, аттардың барын жаттап қалу қиынға тұрақ бош керек. Бірақ бізде деген жақсы метод бар, танышының. Жақында интернетте жақсы мақала көрдім. Іздеу жүргізушілер, оқымыштылар, наушылардың жиынтығы менен көрсі адамдың киімінің өңінелі қарата анын мүнөзін біле алса болады екен. Бұл негізі көк өң аябай мода болып отыр. Көк киінгендер бар ауызда. Көгіш. Люди в синем, фиолетовом, в голубом. Қоңыздар. Андымесі көк түсті киім, анын иесі романтикалау ақ сөк екенін айтып тұрады дейді. Аристократта, айтқанда. Бұл ақ ниет адамдар бардың қамын көріп, ел деп чорқашады екен. Бардық жерде ес алғанды жақтырышады, болғаны қайып менен же, самолет менен жетсе болғаны жетішеді екен, да? Так, понятно, но кыргызские ученые утверждают, что у людей в синей одежде есть свойство хамелеона. Нет, не подхалима, а хамелеона. Они умеют напиваться так, что становятся полностью синими. Кулантаус. Жасыл киінгендер бар бұл бауышып? Да, как урмат, есть люди в зеленом? Аны есе алар жөнді айтып өтөлі. Зеленый. Қол көтеріп қойсаңар болады. Жасыл түс адамдың үміт жана қиял менен жашарын билдирет. Ардайым сұлу, жана ардайым жағымды. Ес алуға жақты қойды таңдалса, же паркты дейді. Кыргызские ученые в свою очередь доказали. Оказывается, мужчины в зеленом остаются мальчиками до 30 лет. А девушки очень часто сидят на диетах, поэтому бывают очень голодные. Андымесе айымдар жинамыздар, конкурсын шарты түзелі қой, азыр диджей музыка қой береді. Сіздер қайсы фильм же мультфильм екенін табышқан керек, болғаны қол көтеріп жауап беріш керек. Все очень просто, друзья. Поднимаем руку, когда играет песня, я подхожу. И вы сразу говорите, с какого фильма или мультфильма. Қол көтеріп жауап береміз, андымесе кеттік. Все, вижу ваш вариант. Салам Нью-Йорк, 1-0, Так. Браво, в яблочко, футбола 2-0. Звездочки впереди. Так, мультик. Диснеевский мультик. Да? Ага. Так. Без. Проснулись. Потому что я подсказал. Чип и Дейл, был дурачок. Ладно, продолжаем. Так, шикарная дама с шикарным голосом. Бандерас, браво, фильм «Отчаянный молодец», 3-1 впереди. Стоп, есть. Так, прошу. И дурачок ты уехал. Утиные истории, он дурачок. 3-2, да. О, тема, если кино. Так. Где, кто поднял? Так, кто поднял?
кішкентай болды радио. Просто біз eski filmleri görmüyoruz. Есть. Так, видимо, от вас далеко не надо уходить. Так. Час пик, браво, 4-3. Продолжаем. О, так, стоп. Вот. У нас есть девушки мелодрамы любят, так. Браво, 5-3. Абсолютно верно. Где? Ой. Во, пизди кино. Где? Кайсы? Иван Васильевич меняет профессию, радио. Браво. Стоп, просто визит DVD-плеер. Догоняют, поехали. Мультик. Есть. Стоп, у нас девчата, так? Мадагаскар. Бис. Синхронно, что ли? Дядя, бис. Ладно, 5-5 сегодня. 5-5? В смысле? Поехали, догоняем, дальше. Стоп. Миссия не выполнена. Молодец, девушка, ответила. Миссия невыполнима. 6-5. О, бис. Где? Кто? Ага. Mortal Kombat. Сразу видно, кто дома в PlayStation рубится. Так, сколько? 6-6? О, пизден мультик. Опа! Стоп. Ладно, бис. Бременский музыкант. Ладно. Oldu радио. Качали? 7-6. Ой, всего лишь. Догоняем, давайте, поехали. О, бис кино. Стойте, но мы... Кавказская пленница. Просто... О, бис кино. Стоп! Есть! Девушка шикарная, в золотом, так. А фильм? Кино. Фильм. Так, варианты. Ласкалкин. Да, неправильно. Вот переходит нам. Так, а ваш ответ? А где? Так, мужчины. Так, тихо. Стоп. Мужчина так быстро поднял руку, что чуть подмышка не порвалась. Так. Ну, погоди, красавчик. Сколько? 10-1, да? Стоп. Знакомый шикарный голос, так. Танцор диско! Общий счет 20-0. Demek bizning komanda oldida 9 esemi birinchi konkursni jeytib atamiz. Тоус. Javob 9-6. Еще есть песня. Нет, 0-5 qilamiz yana sizlarniki. Javob 9-8, 0-5. Yo'q, sen bir ball qilib cho'moytib salding o'zing komandangni. Gel, завершающий bir трек bormi? Любой мультфильм. Фильм. О, а то o'qish qoladi. Давайте, решающий. Есть. Может быть, фраза из фильма. Можно фразу? Да, как самый суперфинал. А который час? 6:15. Девушка? Вау! Biz yuttuk bu konkursu. Gitmek To'r komandasi birinchi konkursda o'tishi bilan qutlug'laymiz. Qo'lchalar bo'lsin. Первый раз. Общий счет. Ekip biz aldidamiz. Это нас никак не устраивает. Поэтому очередная игра называется полиглот. Кто знает, что такое полиглот? Полиглот деген сөз эмнени билдирет? Анықтамасын ким билет? О, көп билди билген киши. Правильно. Андемесе ошол эле мен сени сүйөм деген сөздүн ар түрдүү варианттарын ар кайсы тилдерде айтып көргөнгө аракет кылалы. Ким көбүрөөк вариантты айтса, ошол команда жеңишке жетет. Андемесе ким баштасын? Алгачкы көтөрөлүп. Сиз айтып тургандан кийин кайсы тил экенин айтып. Стоп, билден. По одному I love you англисче билет экен.
Так, bizde variant var mı? Мен сені сүйем. Qaysi dil? Қазақша, men seni suyam. Так. Абылайша variant. Özbekçe. Üzbekçemiş. Ana, Так. bizde variant var mı? Katta rahmat sizga. Nemisçe. Aa, Bayağı. немецкий filmde de жақсы көрген bir şey var. Так. Ну-ка, их приведи. Kırgızça. Bizde çok var. Мы сложно поделить. Türkçesini söylüyorum. Türkçesi. Aferin, mazamatsız. Je. Войне на Тунганском. Oo. Попробуй угадать на каком языке. Bak algı çok. Sizdeki standartıyla varyantlar olan bizdeki мощный. Tuvat dilinde. Vay vay. Tuvat dili, ey. Так, сейчас с легкостью. Аню. Ой, нет, китайча, так что... Мозги не хау, они. Какая разница? Bak bizde çok, bak bizde çok. На казахском чисто. Это Было. было на узбекском. Штраф. Было... Вариантlar, bak. Сейчас мы реабилитация глаз, вот или 7 секунд. Так. 5, 4, 3, 2, Doktor, 1. Emo, amo, uy. Latınca. Это поистине полегло. Итальянца. Тиамо. Te amo. Пойдет? Бака. Hazır, Vietnam cevabı biraz. Мы тумсы картаху. Сам придумал, что ли? Пакистанский. Так, Пакистан. Bravo. Hazır еще farsi. Manturus. Medora. Yok, Farsça. Давайте. Арабча. Что такое? Давайте. Обед? Япончының şey var. Ай işleri. Ay işleri. Ай, считаю, хорошо. Birinci derecede katanlar dondurup koyuldu. Daha bir I love you. İngilizce. Ani oheb otha. Еврейче. Нечестно, Мухтар Багет, посолом работает. Все. Посол Байкевич, bu konkursta bizge çekişte alıp gelip geldi. Anın internetin üstüne burası. Wi-Fi'na yakın oturan. Çok al. Wi-Fi beyesinde. Şuradan üstlerine şu. Aktifliyor, koyalım. Bu futbol komanda menen biz futbol oynabıyız. Biz bolsa горшок bir kişiye жетпейді, bir горшокқа жетпейді. 6 қатысушымыз бар, 5 горшогымыз бар. Горшок үшін таймаш болмақшы hazır. Бұл жерде айланып чулқап билейміз, достар. Чулқап билейміз, музыка біткенде шымыр отырышымыз керек. Түсінікті? Сын қалбай, қорқыңыз. Суперман Байкені любой супер горшок көтеріп, фигурамыз жетішпілі екен, ой, сын гындай емес екен да. Hadi sen her olsanızlar 3, 2, 1 gittik animesi. Oyun başlandı. Yok ben dayanayım. Tepmeyin, aramayın yok. Konkursu var orada, muzga играет, muzga oynatın. Muzga oynatın. Şıpırıp oturuş gerek, şıpırıp. Abdan sonra, abdan çoğun diplomat bak ekeniz. Sizlere açılan bildireyim, sözlerime koyun. Так, kulantağız.
белексіз алып кеттірсіз. Так, дағы бір суперменден айрылатағыз біз. Рахмат чоң, бұл белексізге. Так, бұландауыз, достар. Абдан жақсы. Бұяқтан тренировка олып тұрмыз, бұл сізге белек. Чоң рахмат. Дава, ол жерге. Так, бізде жарым финалға дағы қиын ойыншылар осы өтті. Дайырымыз бі, кеттік әнесі, оландауыз. Абдан жақсы. Дағдар беректі біз. Чоң рахмат байкеңізге. Тренировка бізде финал, достар. Финалға екеуміз ат шықты. Так, ештеңе емес. Біз сынғаны жақсы. Дағы бір белек бересіз. Дал өзінде жақсырағын берек сізге. Финал бізде, достар. Бұл береке сайылған 1000 сомды сіз ұтып алдыңыз оқшойды. Сізде сайылғансыздар, анда сізге белек. Бірақ сізге өзгөчө белек саат. Бұл сізге кішінеге белек болсын. Чоң рахмат, құттықтаулар болсын. Чоң рахмат, азаматсыз. Таластан намысын қорғып белекте ұмытып кеттіңіз. Чоң рахмат.